nawe iyi accord de principe yayibonye nk'umuntu usanzwe ukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwa mbere na mbere reka tugusuhuze. Nanjye nabikirije mbabwe ni weekend nziza, uyu munsi ninzi ko turi butangaze kabisa. Munsi twatutegereje rwose. Abantu bazagatono bategereje ko dutangaza iyi mucanganyiko. Ni mucanganye rwose, cyakora biracanganye. Mukwa kucyo isi uvuga ko ari mucanganyiko. Namwe bwanyu ninjiye numva mutabyumva. Nimirimo icenga rikomeye cyane. Urumva M23 turishimira amasezerano igiye kuzana untuza umutekano n'abaturage mu bice dufite bagiye kwishimira umutuzo. Hanyuma kwa Muyati ahubwo abo bantu bagomba bagiye kuvamo mu kanya bavemo inzego za leta, FRDC n'igipolisi n'iz'ubutabera n'ubuyobozi bigaruke. Aha, aho rero niho tuguhamagariye muri iki kiganiro cyacu kigaruka kuri aya masezerano ari kuri ya accord de principe y'amasezerano amasezerano. Tudatindiye abantu babadukurikiye, reka tugaruka muri zino ngingo zikuye muri no nyandiko ngenderwaho niko twabyita accord de principe mu rurimi rw'ikinyarwanda. Amahame cyangwa amahame, inyandiko ikubiyemo amahame ngenderwaho, cyo kinyarwanda cyiza. Hanyuma rero ingingo ya mbere iravuga yuko M23 ndetse na leta ya Kongo bemeranyijwe yuko bagomba guhagarika imirwano. Ingingo urayivuga hehe? Turagenda ingingo ku yindi. Ndayifite imbere yanjye, ariko guhagarika imirwano no kuvuga ngo turavuga ko bemeranyije ko nta mirwano, ariko se baraza kwibaza bazabyubahiriza mu gihe leta ya Kongo ivuga yuko M23 ngo yamanuye intwaro nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, kandi na M23 nayo twarayibonye ejo bundi Lawrence Kanyuka avuga ko ahubwo n'abarundi binjiye baje kurwana, none nyuma y'umunsi umwe ngo ni uguhagarika imirwano. Ubwo se ingabo bohereje nizaje mu butembere ko zoherejwe kurwana. Abantu bagiye kurwana nicyo kigiye gukurikiraho, kuko nayo ibyo wavuga ikintu cya mbere kugira ngo tuze kuganira duhuje, mubanze mubyumve ko ibintu by'ibiganiro nta buseriye burimo, kugira ngo tuze kugendana neza, turaza kugenda tubibona neza. Kayikwamba ntiyavuye Washington akaza imbere y'abazahirwa ngo tugeze twasinya amasezerano meza, kandi buriya n'ingabo z'u Rwanda zigiye kuva ku butaka bwa Kongo, kandi n'intambwe ikomeye tuteye. Twarabibonye rwose bavuye i Washington. None se kuki abavugizi ba leta ya Kongo bavuga ibintu bihabanye n'ibyo baba basinye? Uyu icyo nabivugaho, uyu mwandiko ubera mu burasirazuba muri Kongo yose muri rusange, ntabwo ari mu burasirazuba niho biri ko bizagira n'ahandi. Abantu benshi usanga bose n'umwe, ushobora gusanga bataranaganire barabahaye draft bagasoma bagasinya. Nuko nko bimeze no ngo abavugizi ba leta ya Kongo nubwo basa leta imeze nkaho yatakaje, bo baza bavuga ko ibindi bihabanye. Nase nta urebye ngo ntibakubisemo karezo muze kundeba niba 22 batakanazemo Karim muyaya isagatamo cyane. Mu masezerano nta karimo. Mu masezerano nta karimo se nta ko bashyizemo. Nari ntarayasoma mu mpamagaye, aribwo ntangi maze kwateresharisha ntarayasoma. Nta karimo, irangiye ngo nta yirimo. Iki? Irangiye ngo ya 2773 iyo umuryango muri preambire. Ariko harimo tugende gakimuraza kubyumva. Harimo hari ahantu harimo yuko ngo amasezerano azasinywa nyuma ngo Kongo izahabwa ububasha bwo gukurikirana ibice by'uburasirazuba. Ese bazabikurikirana M23 nyine niho harimo n'utuntu tw'uducenga. M23 zavamo igende, ubwo bishobora kuba ari cyo bisobanura. Urebye icyo iri mbanziriza mushinga ry'amasezerano
icyo rivuga ni uko niba guverinoma iragaruka ibukavu ikagaruka n'igoma M23 iraba idahari kuko ntabwo byashoboka ko ibihanga bibiri byatekwa mu nkono imwe. ese buriya ko guverineri wa Nord Kivu wa leta kuko baracyari muri etat de siège ko ari umusirikare ubwo azaza n'amaescort y'aba FARDC baze muri Goma. urumva ni ikintu kirimo nyine hano hantu harimo amacenga. Hanyuma ikindi harimo yuko ngo hagomba koroherezwa ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kurekura imfungwa z'intambara ndetse n'iziharanira kubohora igihugu. Ubwo ni ku ruhande rwa M23 ko bagiye bafungwa bazira yuko bashyigikiwe bafunzwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki ngicyo urakivuga iki? Icyo ngicyo birumvikana ntabwo ni inyungu kuri M23. Ndabona leta iri buze kurekura abantu bose bafunzwe, ahubwo ikibazo ni kimwe, kuki batashye batongeyemo ngo abakatiwe n'abatarakatiwe. Kuko harimo abakatiwe nk'abananga nabo bakatiwe batahari, ariko harimo n'abakatiwe bafunzwe. Abo ngabo rero nibo bagomba gupreseza ngo eske bafunzwe. Abafunzwe hanyuma abari hanze bizagenda gute. Bagomba kubitandukanya tukamenya ngo bari bose bafashwe bafunzwe bagomba kurekurwa. Hanyuma rero ikindi ngo impande zihanganye niko twavuga uko bimeze ngo zemera yuko gusubizaho ubuyobozi bwa leta byaba imwe mu mpamvu ishobora kuba yakuraho amakimbirane hakaboneka amahoro. Ubwo M23 yemera yuko guverinoma isubiraho. Muri iyi minota ingahe Bertrand Bisimwa nawe aratangaje. Bisimwa aratangaje ngo aya masezerano yasinywe ndabivuga mu Kinyarwanda wateganya kugarura ubutegetsi bwa leta sur toute l'étendue du territoire national ku gihugu cyose. Ntabwo bivuze ngo pas de retrait mais des mécanismes de capacitation de l'État. Ngo ni ukugarura leta ikora nka leta ku gihugu cyose yita ku baturage, ntabwo ari uko tugomba kwimuka. Kuko hari ibyo nagiye mbona bivuga ngo nicyo bita ngo feuille de route abazi igifaransa neza. Ubwo ni inzira ngo feuille de route des autorités gouvernementales. No ngo ayo masezerano ateganya yuko ngo ubutegetsi bwa guverinoma buhabwa umwanya mu burasirazuba bwa Kongo. Ukurikije n'ibyo Bisimwa avuga ngo M23 izagenzura umutekano leta ya Kongo, bariya bakakure Evariste baze nabo bayobore haveho ba Bahati, Guverineri Bahati wa M23 cyangwa bazafatanya niza bikora. Ariko wibuke ko ntunjyana ngaho uko ngiye muri jimere zanjye ntabwo bizagera aho ngaho. Kubera iki? Kandi byanditse biri mu mbanziriza amasezerano. None se uza yasimwe mwa abantu bagiye kurwana ngo nguki kandi harimo n'ingingo ivuga ko hagomba kubaho icyo bita gahenge. Nimugoroba turaza kureba ko turuze muri Sud Kivu babwirirwa cyaba burare. Ubu vira ntara harya ni za Rugezi uyu munsi nimba babwire bari buburare na Rurambo twabonye ko n'imirwano rwose yaharamukiye. Ariko wa mugane amasezerano haba harimo ubugambanyi kuri M23 irimo kugambanirwa. None niba bajya gusinyana bakavuga ati ahantu inzego za leta zigomba wa mugani kugaruka, ukibaza bamwe bazaba inzego za gisivile abandi baba inzego za gisirikare, ntibagaragaze ngo nubwo bemera ko izo nzego zizaza ntibagaragaze ngo M23 zabiri he, niba bitomore kutabitomora hari byaba ari n'ubushake. Bisimwa abishyizeho umucyo aravuze ntabwo bivuga ngo tugomba kuva muri aho twafashe. Bisobanuye icyo bita autorité de l'État. Ntabwo ari kuvuga ngo urugero nabo ushobora gusanga nka ibyo M23 yanengaga babiga kuri topic
nka ntuza ugasanga nka province nka Ituri ifite guverineri yego ariko ntabwo yasima ibyo leta autorité de leta yaba yahereza abaturage ni ibyo ngibyo rero nibyo Tarabisimwe yavuze ntabwo ari ibyo kuzana ubutegetsi muri Goma bwabo ahubwo nuko leta igomba kwasira inshingano nka leta ku butaka bwose bw'igihugu. Hanyuma rero iki kintu noneho kirimo nanone ino ngingo irimo yo gucyura impunzi no korohereza ibikorwa by'ubutabazi, izi mpunzi zacyurwa barimo kugaragaza ko izi mpunzi zizacyurwa bigizwemo uruhare na leta ya Kongo n'igihugu zahungiyemo na HCR. Izi mpunzi zizaza zicyurwe ku butaka buyoborwa nande? Ibyo mbona nabyo naharimo agatego. Wibuka ko M23 bigeze gutanga beta bisimwe atangaje ko nta bintu bagisaba leta ukiri impunzi n'iki kuko aho zitaha nibo bahafite. Ibyo bintu yarabitangaje bivuze ngo rero usanga ko nk'impunzi ntizijya zizi wabo kureba intuzo ubu ngubu kuva M23 yafata. Ziraza ariko ubundi mu busanzwe mu mategeko ya UN ubundi impunzi niyemereye kujya mu gihugu yahunze. None se harabwo bavuye ngo aca muri migration itezeho cyangwa iki gihugu kirakorotiriye na senyenge z'amashanyarazi. Oya mukwa ngewe nubu ndacyafite urujijo. Mukwa yora twumva ashaka kuba atari 5-5. Ngewe urujijo nubu kugeza ubu ngubu numva rusa naho nkifite rwanangoye no kubyumva neza. Nukuntu bavuga ko imirwano igomba guhagarara, icyo ni icyambere, ibyo nta kibazo kubitahagaze ntabwo yahagarara kubera ko bahise basinya none ahangaha. Ariko se kuvuga ngo ubuyobozi bwose bwite bwa leta bugomba kugaruka mu bice M23 ifite. Hanyuma muri aya masezerano harimo ko M23 igomba kuva muri ibi bice yafasha hanyuma igasubira inyuma leta ikajyamo. Ariko nyine biri kuza ariko uri umwangorofone wowe. Yego. Aho tijye gifaransa utacyumva rero. Aricyo bita kwasima n'imbiri defense ari directeur wa radio ishingiro. Ntago ari ukubyitwa. Agomba kwasira nubwo buyobozi bwiwe bikagira impinduka ku nshingano afite. Aha rero nicyo bari kwita autorité de l'État, nukuvuga ngo nukubaho ubuyobozi bukorera abaturage bukagaragara nk'ubuyobozi. Ibyo ngibyo nicyo bita kugarura la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ugeze ubona araho bigeze bavuga ngo restauration de l'autorité bari gukora igikoresha instauration ntago ari restauration. Restauration no kugarura ikintu cyabuze. Nuko estar. Instauration nuko estar, restauration no kugira nyine no kukigarura nkuko bivuze. Hanyuma mukwa hari ingingo ngira ngo dushingeho umuzi, ni ingingo uwitwa Patrick Moyaya yanifashishije asobanura ibindi bintu byinshi asesengo. Ni ingingo iri mu masezerano ariko Patrick Moyaya agiye kuri X yiwe aho n'abakongomani barimo baramutuka n'abandi bantu wenda bari kubarerwa M23 bavuga ko akwirakwiza ibihuha. Ni ingingo ivuga ngo tugendeye ku mahame yibanze agenga itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukagendera ku mahame ya Afurika yunze ubumwe, tukagendera ku mahame y'umuryango w'abibumbye n'ibyemezo byagiye bifatwa, tukagendera ku mahame mpuzamahanga y'amategeko agenga ibihugu. Impande zombi zemeye ko bagomba kuba bahagarika imirwano bagakemura amakimbirane bafitanye bigendeye ku bijyanye no kurinda abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Patrick Moyaya ino ngingo niyo ntekereza ko ariyo yagiye agasobanura kuri Twitter avuga ko izi ngingo bavuga muri ano masezerano mva naho ngaho ahantu hose na hano bageze bavuga ngo kuva ngo ku butaka kwa M23, ngo kuva ku butaka kw'ingabo z'u Rwanda,
mbese bimwe Kongo isanzwe ishinja u Rwanda. Ahangaha niho umugabo witwa Patrick Muyaya, uyu nguyu ni minisitiri, akaba ni minisitiri uhara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe itangazamakuru ndetse akaba ari n'umuvugizi wa guverinoma. Ino ngingo niyo yagiye kuri Twitter abarayanditse arangije aravuga ngo la déclaration des principes qui vient d'être signée en Doha avec RFC M23 sous les facilitations du Qatar s'est fondée sur le respect strict de la constitution de la RDC, le charte des Nations Unies et de l'Union africaine, les droits internationaux et la résolution du Conseil de sécurité, notamment résolution 2773 esarigne sur l'accord de Washington. Numva yongeyemo mu masezerano ntabwo ino article ya 2773 ya UN ubundi mu masezerano nirimo, ariko Muyaya we ayisa yongeramo avuga ko ari byo barimo kuvuga ku masezerano mpuzamahanga ya ONU, avuga kubaha ubusugire bw'igihugu no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse na M23 igahagarika imirwano. Ni zimwe mu ngingo zigize uno mwanzuro wa UN. Noneho Muyaya hasi akahita avuga ati ino declaration irimo imirongo itukura twakomeje kugenda tubwira M23 yuko igomba kuva mu bice yafashe, kandi zino ngingo zikaba zirimo amahame yumvikana y'amahoro yo kuba habaho protection y'abasivili. Ati rero hamwe n'ibi ngibi byose nuko M23 igomba kuva mu bice yafashe. Uwo ni Patrick Muyaya kuri X abihuza n'ino ngingo. None se ibyo bintu byanditsemo hariya oya muri accord de principe nta birimo, kuko hano twe dufite draft irimo principe ziri generale arizo turimo kugarukaho kano kanya. Ibiriya bindi nibyo Muyaya yongeyeho, ariko yabyongeyeho asa nk'usemura ino ngingo. Iremeranywa nawe ko izi chata zose za twagenda kuri principe hari izo basinye mbere ndetse no mu masezerano y'ubushize y'u Rwanda na Amerika nako ya masezerano ya Washington muri make preambire harya ni bimwe bibanza hejuru birimo yuko mu byo bagendeyeho tugendeye tugendeye ku mahame ya Loni, ku masharite y'Union Africaine, tugendeye no ku mwanzuro w'akanama umwanzuro 27 w'akanama ka Loni kashinzwe amahoro ku isi birimo. Ubwo uwo mwanzuro utegeka u Rwanda gukura ingabo ku butaka bwa Kongo no gukuraho inkunga yose u Rwanda ruhereza M23. Hanyuma rugategeka M23 nayo kuva mu mijyi yigaruriye uhere kuri Goma na Bukavu, ndetse bagakuraho n'ubuyobozi buri parallel. Ubuyobozi bashyizeho hagaruka ubuyobozi bwa leta. Nicyo uriya mwanzuro uvuga. Hanyuma rero wenda n'izindi ngingo zose zigenda zigaruka ziganirwaho ku bijyanye n'izi ngingo ziri muri ano masezerano. Twabonye ko ari amahame mu by'ukuri twavuga ko mbanziriza mushinga ngenderwaho muri ino nyandiko yasinywe, ubundi bakagaragaza yuko ano masezerano yuzuzanya n'ayo Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukwaya nubwo watangiye uvuga uti ano masezerano mu by'ukuri atibara nk'aho bitarimo cyangwa se nk'aho bitariho, kuki ubufaze tugezeho ni iyihe? Faze aho tugeze kamaze nta nkwereke aya masezerano nta hataniye nayo muri ntuzo nayo Washington ko n'ubundi harimo ibihanga harimo ibihanga muri aya masezerano ko harimo ibintu bidafututse. Hanyuma ibyo umwe yatangaje n'ubundi Kayikwamba nibyo yatangaje ubushize nawe, hari uburyo ibintu biri kugenda baganira kandi bakaganira, kuko njye mbona hanini
Qatar na Amerika bo basa n'abategura amasezerano wenda abandi bakaza baje gusinya uko ejo nimo nkubira icyumvirizo idoha cyangwa ko bashobora kuba bataranahura bahura batarigeze baganira kuri round table basanyiraga agafanta nimugoroba kuri hafi na pisine utuntu nk'utu bo barasohokaga buri wese akajya ukwe ntabwo nibyo kuvuga ngo abantu bari mu biganiro by'umwiherero n'iki byose reka nzabonye ntangaze uko mbibona aha tangaza mukwa ntangaze amasezerano nayo aje muyazi mwere ku byo muyatangaje muyaya hari ikintu buriya leta ya Kongo ibitakajemo iyo leta ya Kongo yemeye ko haba isinye ceasefire urabyumva ceasefire ni ukuvuga ngo ibice by'iburasirazuba bwa Kongo ubwo ntabwo leta igomba kugabayo ibitero biba bihise birangira icyo ni kimwe ubwo aho ngaho turabara ko ari icyo bisobanuye ikintu cya kabiri ndibuze kuvuga ndaza kuvuga yuko n'ubundi gushyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ubwaryo riragoye banza wumve uburyo uruhande rumwe rutangaza n'urundi ntibahuza kuri muyaya rero nimba bigaragara ko biba bisa nk'aho leta ya Kongo isa n'iyatakaje hari uburyo baba bagomba kubidefanda Kayikwamba ntiyavuze ingabo z'u Rwanda zizataha ndongera atekana ibyo nta birimo ariko mujye mumenya hari amadisikuru agenewe abanyekongo bo ubwabo bonyine nko kubabwira yuko ingabo z'u Rwanda zigiye gutaha ko M23 igiye kuva muri Goma izo ni message zabo nibo ziba zigene kandi nkeka ko zishobora kuba zibagera bakishima hanyuma ibindi ibyo mbona nk'uko biri kugana biruganisha yuko kurekonesa igice cy'uburasirazuba nk'igice cyihariye kuko nimba batangiye kuganiriza M23 bakemera yuko bagiye kubaho ihagarikwa ry'imirwano ni ukuvuga ngo imirwano nimara guhagarara nihagarara nubwo ntayibibona none se ntabwo bigezeho twabonye ko drone yari poroje za Kavumu n'ubundi Kavumba hari ibindi bice birimo imirwano wakwizera ko wenda hariho agahenge kazagumaho n'ubu turi kubona ibikoresho turi kubona imbunda nyinshi zirimo na za 12 M23 yafatiye muri ibyo bice hanyuma mukwa aya izakoro de principe birimo rangura kutabo kuvuga ko ari amasezerano tubyite wenda amasezerano mu Kinyarwanda kuko nibwo birushaho kumvikana ano masezerano ngewe yangoye bwa mbere mbisoma mu Gifaransa ndongera ndahindukiza ndavuga ati Gifaransa nshobora kuba hari ntajya nyikoresha cyane nubwo nkizi ndahindura nshyira mu Cyongereza mbona y'Icyongereza nabyo ndabisoma ndushaho kuzubara aranzengereza antesha umutwe ku buryo ubona ko ano masezerano uburyo akoze ngewe nkurikije uko nayibonye araregetse arimo ibintu adatomora kuko twabigarutseho mu zimwe mu ngingo hazagiye gucyurwa impunzi zo ziri no muri no accord de principe ni nkuko bavuga zero fe zigomba kucyurwa ariko bakavuga ati zino mpunzi ziracyurwa na leta ya Kongo naho zaturutse na HCR ntibagaragaze M23 ku bice yafashe ko izagira uruhare mu gucyura izo mpunzi bakavuga bati ano masezerano arimo araha uburenganzira ko ubutegetsi bwa Kongo ko bwakongera bukagaruka mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo bavuga ngo ibice M23 yafashe oya na hano bavuga ngo mu bice iyo muri ano masezerano hose bavuga ngo arrest du Congo nta hantu namwe bajya bavuga ngo M23 yafashe hanyuma wajya kureba ugasanga ku ruhande rumwe leta ya Kongo ishobora kwizera ko izagaruka ariko ku rundi ruhande M23 nayo ikizora ko izahaguma kuko batayibwira ngo ihave mu kwase byaba ariyo mpamvu bigaragara yuko buri ruhande nubwo haba ariyo amasezerano bongereza intwaro bavuga bati dukore plan B aha hantu ashobora kuba arimo amacenga aha niho nkubwira ko uyu mwandiko ufite umuntu utegura uburyo bikaba biteguye neza mba muhereze nk'ay'u Rwanda na Kongo uburyo nta kintu mbona muretse wenda akora komerisiyare gusa y'ubukungu n'ubucuruzi hari ikindi ubonamo se
yego hanyuma bakagobekamo akantu gashobora kuzatuma Kayikwamba ashobora kugenda akagira icyo avuga Kinshasa kadafututse dezangajema arevere mezire sans Rwanda ni dezangajema no kuvanaho ubwirinzi ibyo rero byonyine yaba ko ingabo z'u Rwanda ziriyo ku mugaragaro zizatacya barabiganiriye bakubyandikamo se muri terimi ya nyayo byananirana retere de troupe rwandaise sur Congolais withdraw Rwandan Defense Force from the DRC territory ibyo ni ibintu byoroshye kuba byajyaho ubwo rero tunabagobetsemo nk'utwo nitwo twatundi tugomba gusigara Kayikwamba cyangwa Moya bafite izindi verisiyo zabo bagenda batangaza ariko ku ruhande rumwe iby'ukuri hari ibyo bigamije ubucuruzi aza kumbaza uti bimaze iki rero ntangaze buriya Amerika irabibona yuko ikeneye amabuye ku butaka bwa Kongo bwose kandi mu burasirazuba ihabona muri buje zayo ifite nuko harimo hagenda mu gihe harimo hagenda ashobora kuzakenera gucukura hakirimo intuza bora no kugira ngo hazabeho guverinoma hari ibice bibanza bivamo kugira ngo igihugu kizemerwe icyo gihe rero ntabwo nka leta ya Amerika yagira n'amasezerano n'abantu badafite icyo bita legitimity kubera ko buri butaka n'ubwa Goma n'ubu ngubu buracyari sous contrôle mu mategeko ya Kisekedi nimba rero ariko bimeze n'ubu ngubu Amerika bikeneye kuba yahabona byemewe n'amategeko ubu Amerika yemerewe gucukura za Rubaya ku mugaragaro noneho nguko impamvu Amerika yashatse ko habaho amasezerano ameze kuriya bakagirana Kisekedi kugira ngo ubutaka bwose ko leta yose babe bemerewe no ngubu harimo inyeshyamba bemerewe gucukurwamo mu gihe wenda kuba bizagenda kose bazemerewe gucukurwamo nicyo cyari kigamijwe nta kindi kandi ntabwo bagirana amasezerano na M23 niyo wacukura wabyumvikanye nawe ntibyemewe n'amategeko nicyo ngicyo Amerika yishakiraga na hano rero kuzate harimo imitego ibiri leta ya Kongo niyo yikoreye umuzigo niyo isigaye yikoreye umuzigo gute kugira ngo abantu babyumve none se M23 zava muri Goma na Bukavu gute izazinga imizigo igende ibyo rero nabyo ugasanga niko babitekereza ariko ukabona ko ntabwo ari ibintu bishoboka kubera ko byabaye 2012 bumva ko bishoboka nkeka ko kuri iyi nshuro 2025 bitandukanye na 2012 2012 kire gihe impuza avoka zari zitarera ngo uwate cya gituto cyavuye ubu ngo niho bashyigikiye kire gituto cyaturutse kwa Obama bavuge hamagara Museveni ati abo bahungu nitsamure mbonye bagiye ni nacyo 2009 cyavuze ngo ntibashaka kongera kubona uriya mugabo muremure Marinette Nyirankunda kuri iyi nshuro rero nta kibazo gihari kiri hagati ya Amerika ndetse na M23 abo uri kubona Amerika isa naho iri kumwe na M23 hanyuma se mukwa Amerika ntiyaba yaraje kwihutisha kuko Amerika ubundi yaje gute Amerika yaje dukurikije twibyo turebesha amaso ngenda avuga ibyo turebesha amaso bitari mu marido Amerika yaje ihamagawe na leta ya Kongo ivuga ati muze tubaha amabuye muturwanyirize umutwe witwa M23 uri muri biriya bice none nyuma y'amarido ukavuga uti Amerika iri kumwe na M23 ku rundi ruhande ukurikije uko bimeze Amerika ishobora kuba yaravuze ati twebwe ntago turi burwane cyangwa se twinjire muri no ntambara reka tuzane amasezerano y'amahoro Amerika ikaba yaraje ziko ari ibintu bizahita birangira biciye muri ayo masezerano ariko kuri no munsi bikaba bigaragara yuko ni guca mu masezerano bitarimo gukunda cyane yari hari kuva mbere
na mbere hose hari wibuka amatora ya 2023 12 aheruka wibuka yuko hari ukuntu Blinken yavuze ngo hari agahenge k'ibyumweru 2 kakubahirizwa. Ibyo rero ni ko Amerika yari hari no guhera ku munsi wa mbere n'imirwano itaratangira Amerika yari hari. None se ko ari byo abantu tubamenya, ngewe muri 2021 nabonye amakuru yuko budget hari yo kubakwa imihanda gereza, kandi ubona imihanda yo kubakwa n'umushinga ukomeye uhari ukomeye cyane. Abantu rero bazajya binagutungura, sinigeze no kubabwira ngo mwebwe mubonye ibintu biba gutya, beto ntabwo mubona nka Perezida Tshisekedi nk'umuntu ujua role nini cyane muri biba hano. Oya, ku ruhande rumwe wenda ntabwo namushinja kujua role, ariko rero wenda ushobora kuba wamushinja ukurikije bigaragara ni ukuntu nyine ibice byarinze kugenda bifatwa, akavuga ko ataganira na M23 bakageze kuri stage yo kuganira, hari ibice binini byafashwe. Nuko bageze iwabo bamaje kuhafata. Kandi n'ubundi ntigutunga n'ubundi yohereje ingabo kwataka nimugoroba bakaje kwataka ibitero biremere kuri M23, kuko aho igomba kugera ntirahagera. Hari bamwe mbonye basa naho bari ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo banditse bavuga ko ngo imwe mu myanzuro ya M23 yumvikanyeho na Kongo Kinshasa, ariko ubwo bavuga ngo na M23 RDF ngo bari kuvuga ko ngo Tshisekedi na FARDC ngo bemeye kutongera kugerageza kurasa aho M23 RDF ngo mu bice ikontororamo, ubwo nta ntambara nyine igomba kongera kuhaba. Hanyuma bakongera ngo M23 ngo yemerewe kuba aho bafashe ngo mu mahoro. Ngo ibi bintu Tshisekedi ngo yari yarabipanze. None se tujye nakubwiraga ikintu cya mbere cyo yose asinyanye isize fa n'umuntu mugasinyana n'uvuga ngo ntabwo uzagiye wemere kujya kumwataka, araguma muri icyo gice nawe ugume mu kindi. Hanyuma mukwa kimwe mu bintu hari ikintu arugarutse uvuga ati bushize M23 kuri Obama yaravuze ati nimusubire inyuma, abantu nibashire hasi intwaro. Hanyuma kuri Biden tubona bigenda gake, kuri Trump turabona ibintu bimeze nkaho biri ku musozo, ariko hari abafite impungenge bavuga bati Trump aramutse atagarutse ku butegetsi, ibigini n'intambara ikagenda ikageza muri manda y'iwirangira, uzaza bishobora kuba byagorana M23 intambwe igezeho kuba yakomeza. Aho rero niho Amerika itandukana n'ibindi bihugu. Amerika burya bagira icyo bita continuité de l'État. Uvuga ngo perezida uvuyeho agira politike yiwe ahe n'ibindi akora, ariko inzira undi yafashe ntabwo ahita ahindura. Nkera ko wabonye ko Bamaza ntabwo yaje avana ingabo muri Iraq, nta nubwo ugeze avana ingabo muri Afghanistan. Aho ni ku nyungu z'igihugu, ntabwo ziba ari iz'umuntu. Niho Amerika itandukana n'ibindi bihugu. Perezida nose abirabura bose n'abanyafurika nabyinaga umuhungu wacu agiye ku butegetsi, atagiye kudukorera umuhungu wawe, kumbe niwe wababaje mu gihe cye nibwo habaye amakudeta muri Afurika yarari nyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Aho ngaho rero niho nakubwira ngo ntabwo perezida ngo Trump azagenda, se ko mbona ko azagenda bigeze kure. Trump azajya kurangiza manda haramaje kujyaho korotire. Kandi abone korotire ziragaragara, hari kwa M23, hari kwa Museveni, hari n'ibice byinshi bigenda bigaragara bizagenda bijya hanze uko iminsi izagenda yisukuma. Hanyuma muri aya masezerano tubonye ko M23 wenda ibyo isabwa n'ibyo leta isabwa byose turabibona. Kubera iki Uganda ntacyo na kimwe kuri aya masezerano ivugwaho, cyangwa se Burundi? Uganda urayishaka cyangwa se Burundi bivugwamo? Kuki nta hantu na hamwe havugwamo ingabo z'abarundi cyangwa se ingabo z'abanya-Uganda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Erega abo ngabo bazi uburyo bwemewe na leta. Nuvuga ngo nimba Uganda igatwara
Ituri na Granoro na za Copo ni ukuvuga ngo izaba ihahawe nka kado. Niyo mpamvu no muri aya masezerano nta kintu na kimwe ivugwaho. Oya, intambwe ntabwo Uganda yazamo gukora yuko nta bibazo ifitanye na leta. Ariko mukwa hari ikintu nari navuze cya Amerika, uvuga ngo Amerika igira continuity, ariko bimeze nk'aho ku bwa Trump byatunguranye ashyiraho politike itari kuzashyirwaho n'abademokrate byo guhagarika za USAID, byo guhagarika n'ibindi matwara mpuzamahanga ya Amerika, amaradiyo irahagarika, bari bashinze icengeza amatwara. Bigaragara ko polisi ya Amerika igenda ihinduka bitari mu murongo w'abademokrate. Kuri no shuro uravuga gute ku buryo ino plan iri mu burasirazuba bwa Kongo, muri Afrika y'ibiyaga bigari, urayihuza gute na polisi Trump yakoze muri no minsi, ku buryo bigaragara ko abademokrate bagiyeho batakora revenge? Kuko ngiye kuri no munsi nk'urugero mbona ko abademokrate bagiyeho byanga bikunda za VOA zagaruka, za USAID zagaruka, kuko ni uburyo bumwe bakoresha bwo kwinjirira abantu. Ino plan yo urayigira gute untouchable ukoresheje ibimenyetso simusiga? Mukwaya uratwumva? Ndabumva neza. Ndimo ndakubwira ino plan ya Amerika ni untouchable gute, kuko nari ndimo nkubwira ati za USAID ndetse n'indi mishinga n'ibinyamakuru mpuzamahanga by'abanyamerika barabifunze, byakoraga icengeza amatwara, bikaba bigaragara ko hagiye abademokrate byagaruka ibyo bintu Trump yari yarafunze. ino plan yo ifite uwihe mwihariko? Nakubwiye ko muri Amerika perezida baho ariko burya habaho abandi bantu, ari nabo bavuga ko bagena imibereho y'abantu ku isi uko tubaho. Burya perezida rero ariko hari abandi bantu b'abajyanama bakomeye batagaragara, bafata ibyemezo byihariye. Hanyuma reka tuvuge kuri MONUSCO muri ano masezerano barayivuga, bakavuga yuko ariyo igomba gufacilitatinga ibintu byose bigomba kuba mu kugarura amahoro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO ubu ngubu iri hariya mu ruhe rwego, ifite izihe inshingano zayo turazizi, ariko kuri no munsi kuko uruhande rumwe arigiye mu Ventura gishinja gukorana na leta ya Kongo ubugambanyi, ndetse no mu ntambara aba MONUSCO bagiye bapfira muri ntambara bivanze mu ntambara. Uyu munsi MONUSCO turimo kuyibariza ibintu n'indeberezi, ntabwo bihari, ntabwo bibareba. Yego. Hanyuma wenda mbere yuko tukurekora abanza tubwire ku bijyanye n'irya ndege drone rishobora kuba yananyuze no mu kirere cy'u Rwanda ivuye muri Kongo. Tumaze iminsi tubona imyiteguro y'imirwano, bahisemo gukoresha drone barasa mu bice bya M23, niyo nzira bahisemo. Ubwo rero niyo bagiye gukoresha cyane mu gihe ku butaka bazarwana na uvere ko drone zo zakoresha cyane. Yaje ariko kandi banayihanuye, nabuze mbona PS yayo ikavamo niho bayihanuriye. Ariko ngo azengurutse za Kamembe mu Rwanda ngo yakandagiyemo. Ega nasuko yatunyuzeho. Nasuko yatunyuzeho. Yatunyuzeho, ntabwo cyaba ari igitangaza. Ibihugu ntabwo bigera imipaka y'ibihugu, ntabwo ari ibipangu byubatse bizamuye mu kirere. Hanyuma se ku makuru iyo drone yari igamije iki bava aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo? Sindabasha kumenya, ariko nkeka ko yari iyo bita yari bagita gute drone de reconnaissance cyangwa ya intelligence. Bari barimo baraneka kureba pozisiyo, kuko igenda ifata ama image bayitunga aho bashaka hose, kumenya muvoma z'abasirikare isike babaye, ibintu nk'ibyo. Nkeka ko ari ibyo ngibyo yari irimo. Hanyuma rero wenda kereka niba hari ikindi ufite wakongeraho tukakurekura ukajya mu bindi, noneho tukareba n'andi makuru atandukanye arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze. Nsizi.
uyu mukino cyakomeje cyane Mhm. nkeka ko n'ibi biganiro bigenda biba ahanini Amerika yazemo kandi izanamo agatuza kanini bigaragaza ko abenshi niyo amasezerano ubona abantu ntabwo baba baganiriye n'ari u Rwanda rwasenye ngo Amerika yabohereje draft Mhm. bakosoye basuye bagahita bagira gutyo ubundi abantu na buriya niko byambona byagiye bigenda tuse dusinya ibi n'ibi tuzi ko verisiyo ya Kongo nuko M23 igomba kuva mu bice hanyuma ko dukubita biriya kutunyuza hasi no hejuru hirya no hino kugira ngo dushyuhe mu mutwe dore Karoli yasomye itangazo hose yahengetse nta kintu ari barakuramo ni uwo ngo ya Kongo uko banditsemo ka karezo risi 2023 irakagendera bibwira iwabo na M23 kuba babuze size ibice turabibonye ubwo reka dutegereze aciye gukomeza bazongera bahore mu biganiro nyuma y'icyumweru noneho by'imbona nkubona hanyuma ni nabwo tuzamenya icyo bazasinya mu kwezi kwa munani icyo nakwanzuraho tuvuga ngo imirwano yo turategereza bigiye kuko aba bantu baganira banarwana ni nk'uko mbese ntibimeze nka komedi urebye tugushimire cyane Mukwa nawe murakoze arakoze cyane Mukwaya ni umunyamakuru ndetse akaba ari